Iya, itu dah. Wow, si Imperano. Good morning. Jadi ada payung na, tatawa po sa payung. At dapat ada sa luyo kaya payung na tatawa. 1,000 natatawa. Adi, adi. Oh. Kacap. Shout out kacap, kacap. Dali. Nah, shout out. Shout out, shout out. Gila. Oi, alah. Cai. Yang TV baray. Ay, pobre. Waray TV. Shout out. Waray kami TV. Waray TV ka, waray TV. Para upay. Waray kwarta. Hindi naman. Kaya sa ako kalaro ka dito na. Ato pa no. Hindi na luyo naman kay mga kuwan. Dito sa luyo. Yan. Okay, shout out kan Boss Mark. A&J Hardware Construction Supply. Ari na. Wala 2,000 ako, dali lang 1,000 oh. Yan. Ato daw, ato dyan video. Shoutout sa Simura. Long distance barangay of Palapag. Viral everywhere. Every time. Yes. Shout out, waray. Wala, ito yung mga kwan, di mga kulang, kay waray TV. Diri ba ako pala? Yaw kami TV. Makapsin si John Paul, si Kuya naman. Hometown. Palapag neighborhood. Glamorous. LGU candidate.
shout out. Thank you. Wow, shout out. Ba't mahulog siya to sa luyo, ha? Dinisplay mo ko na ni mo, Milo. Ako napapansin. Shout out sa aton Municipal Mayor, si Mayor sa Batulaan, Vice Mayor Imbok, Councilor Kado Batula, Councilor Nuilawyang, Dos Arnel, Councilor Pito Laureno, SK President, Ronel Laureno, Ma'am Rufina Kibal, Senior Councilor, and Edin Mahilo. Honorable Edin Mamelo. Palapag officials. Okay. Thank you guys. Happy Fiesta. Palapag. Sila kita. Shout out, Chief. Police. Mayor Reyat, boss. Mayor Reyat. So, ora. Ha? Kami na kalulupigan kasi yung vlogger, may yung kaya nila palo. Abay doon. Abay doon. Ari na. Kami. Adi ni kayo straight naman, mga boss. Oh, shout out, Fire. Department sa Alpan.